Rwot aneni Ginma Abola winyu chiel ke waine tu Abola si apenyo wiya agene jomo kana te wa kun ben penyo wigi unyo kabere ngat mano pia winyu si biberu kimiri mingeno ngo mau beru tu Abola. Okay. Kit me penyo kere ne awa na chuli tiki tuo ma pat mai kine bene tie en tuo achiel makodi ini tika penyo kerne tuo Abola ene beru gina ngo tuo Abola ene ye tuo man ma ini noni dano nywalo latin kaya nywalo latin inoni latin ne wang romo beru chalo wang le tim yire no chalo yit le gu kome no dong tiki ye kome wale ki ye kome moka ne wale ke laxe kate ke laxe kit latin ne no pinen kit latin dano no nen chalo le nyo mo no skipping stage me da chalo kate ke laxe gani eneno dong machala chuli nyuru makite no tie makati nen yiri nywalo latin machalo komano latin ne no peke gwa hogang latin ne no pichere bolo ke kulu en me winyu ne Abola ne latin Abola ne nyu tu Abola nyu Abola no mo no wa gini u ka to wa dia wa gini charo wang le tim no wa ma face ni ma na kere wiye ne ibi no ni wiye no chalo kire no tia tata manu pi en kiet lutino mo kana mai nywala ke lutino jo ko nyikye pol ko wiye oberni ka ngage ero man yini neno ne pibi beru kitdano wa kire ki kome ne kere ka yini gwa ko gang kere mo hadi inoni pe woro ti ko gak merka mano mo kana ti ko burra ti che wen char piti cha dano mola ki kore miru ka yini gwa ko gang ba ci kere wa lokke kan benengo pe loko lutino ka yini gwa ko gang kalo tino mo kene bino ingere ka tuko kere none romo modu lutino ke la nyongwe lutino ki luet nen wa pien kire pibe biru kit dano ma kita wano ngeo kere nyuri ma kiteno tie don kay nen gina kiteno ti megang maka meki pe gwok latino arangeo meni konni chik mi lobo nyo jo maneno twero gien ento mara tika loko kit maya chulu nyo te kwar kita wajo kere tiana dugine mi achiel romo gengu nyoro ko kibot un madong kore ma be karne weng dongo no be peru pere unyo be weko lutino ma biro ke kor weng lutino bero mano kit giti atata nyuno kit gi lutino mano go bange lutino ma gituone kare duju chu weko yada kaenen ke nywalo yin pe gwok gang pe weko cham kaenen do cham ma yin gwoko mano no dong bal dong latin no kai chwale ikulu waye pamin latin unyo dane chero ke men latin no ikulu ke bielo men latin biel latino ki chero donyo kere pi chika o kakan mano dong pi gwok oi chon nyo karo chi gonyo latin no porro e pi en dong beru ka yenya latin ka kamo ken ki koko latino porro e pi latino porro e pi en yenya ka kamo ken ka dong kino ni dong chawa ne do por mano latino dong pe ko ki dong ke yenya dong ki o kanya no ente yene ki dong ke kwanya ki pi lu diro dong bino ka nge ki romo latin ne no ke bino ke kano e dokulu wiye kemo kwene dokulu ci en romo enene aye ke bi weko woro wa de kala teno no tienen cha latin nyaho wa ngwen kala ten la cho ci rono wokke welele no wa de ci ngolo piro loka ki kriem ngolo eneno ke karo ke loka nana wa ci ki ci re choboko ci ki chwaro manoto ki chwaro mabu chure do ngo chamo chuti rober dano ma pe dano mai pajo kinyu nyo gitin che jona ma dong dugu ne i uno rugo boma dong unu be jallo ko
ka unu dugu la kulu tung chele unu la ko ba mo kanne on wake ko bene ci do wok yo ma pat ka dugu pajo pedo lobo ko woni ci unu dugu pajo ci no bene ci Acholi do tum no kit nyuru ma kitenu be donc binu noane pajo noane do yankale ka pigiti mo ka manu ibinone en la tin ti ku ke lo kit nyuru ma chalo en bene ina na wai ci we ko me gengo je ma chalo ko manu Acholi gi lobo en ci Acholi me winyo ket ma tero ke ket ma yini penya ke den ka kare ngene any information ma pe attack ma da donc Birgin ma in ma wa keni te na chalo gin ma piata ana walego ni kit type to Abola ni full bit common yani kere wa yin kare na la tini dum yir ko na bingayo banyuti no do ngech mite kwaro pier terrier be de kwal foye